Kei te toro atu te tāu o te mātauranga ki ngā kura auraki. Kia taurima tia te reo, kia kōrero tia te reo e ngā kaiako i roto i ngā kura auraki. Kia Māori ai te reo Māori i roto i ngā kura katoa o te motu. Koe nei te take kei te tū tēnei ui, arā te ahu o te reo ki roto i tēnei kura auraki o Tāwhiro ki roto nei o Anganui. Ko rua kere Hond, tētei o ngā mātanga reo e wakaari ana i te kaupapa nei o te ahu o te reo. Ko te mea nui nei i te ahu o te reo, ko te whakakōrero i ngā kura māhita. Ko mōhio tonu ki te kore rātou e kaha ki te kōrero, e kore ngā tamariki i roto i ngā kura, e rongo i te reo Māori. He ako a puka puka, he ako a kiriata, koe rā nake. Nō reira, ko te mahi nui ki a mātou e Yamato e mahi ātārangi ana, ki ngā rākau, ne? Ka timata i ngā kōrero māmā. Ko tētahi hua o te ātārangi, ko te whakaako i te tangata, kore nei he reo. Kore nei he reo, engari. He taumata anō o te ātārangi mā te rākau tonu, e tae ana ngā kaupapa maha, koa ia te kaupapa, me ngā taumata reo anō hoki. Timata mai i te taumata tuatahi, pēnei te pepe ka whānau mai ki tēnei ao. Ana ka tupu tērā pepe, ka tupu anō tōna reo. Ana ka pērā anō ngā mahi a te ātārangi te whakatako tō rākau mō ngā kaupapa maha. Ko te take o tēnei ui, kia mōio ai ngā kaiako nei ki ngā raumi ei tautoko i tō rātou mai. Ko te kite ngātu i te hunga tai mai ai te kore reo, i te mutunga kua taunga, kia kōrero Māori ki a rātou, kāri te ohorere, kua taunga ana, kua wātea, kua puare mai ngā taringa, kua puare te ngākau, ki te kapu i te reo e kōrero ti ana. Koe rā anō te kaupapa ko te whakangungu i te tangata ki te whakaako, ne? Ki te whakaako i te hunga e kai ngākau mai ana ki enei momo mahi te whakaako i te reo Māori. Tu atu i ngā kura kaupapa Māori me ngā warikura, ei tā te tumuaki o te kura tuatai o Tāwhiro, e tika ana kia akuna e ngā tamariki ki ngā kura auraki i tō rātou reo. We're very passionate about te reo Māori at Tāwhiro School. We have 86% tamariki Māori at our kura, and I often think there are more tamariki Māori in mainstream kura than there are in kura kaupapa Māori. So it's really important that we look after our iwi wherever they are, whether they're in mainstream kura kaupapa Māori. And I think we need to, identity and culture and reo are paramount to who we are, and everybody should have access to it, whatever kura they're at. So that's what's really, really key for us here, and I think we should for mainstream kura in Wanganui in te Taihawa Auru. Ākua koe nei tētei āuatanga au o te marautanga, ei tāna anō, e ngā kaunui ana ngā kaiako ki te ako, ki te whakaako-oki i te reo Māori kia rātou tauira. They know a big make-up of tamariki Māori at our kura. They know that it's really important that they make a commitment to entrenching confidence and culture and reo to all of the tamariki here, so they are doing whatever they can to upskill and upgrade in te reo Māori and tikanga Māori. I'm excited to be a part of normalising today kura. It's becoming more and more clear that it's a treasure and it's something I'm really excited to journey and learning it so I can pass it on not just within the school but within the community to my wānau. I'm actually having a lot of fun. Normally in my classrooms it was a challenge to but once I became more confident I think it was quite simple to find little bits and pieces to slot. That it doesn't have to be a lot and that little small improve the students' lives. Have a spark in their eye when they
Or it's special.